Tokom proteklog vikenda u Modernoj galeriji Kulturnog centra Mija Aleksić otvorena je izložba sačinjena od crteža i slika, ilustracija, karikatura i dizajna Dragana Đukića. Dragan Đukić je čovjek koji je najveći deo radnog veka u Gornjem Milanovcu proveo u dečjim novinama. Kao vrstan ilustrator, crtač, čovjek koji je završio Novosadsku i Beogradsku školu crtanja, slikanja, čak i konzervacije i restauracije, bio je zaista jedan univerzalni umetnik koji, iako mu je pre svega struka bila ilustracija i crtež, se vrlo uspešno bavio i dizajnom i slikarstvom, a u slikarstvu posebno se bavio i muralima. U Milanovcu ima nekoliko ostalo njegovih izvanrednih dela muralističkog tipa. Jedan je onaj grb opštine koji se nalazi, još uvek stoji u glavnoj ulici, i drugi veliki mural je iznad Balkan Ekspresa na zidu, jedan reklamni mural Metalca. Sve ovo govorim zato što to pokazuje koliko je on zaista bio univerzalni umetnik. Dakle, nažalost, samo pred kraj života bavio se intenzivno slikanjem ulja na platnu i ostavio nekoliko izuzetnih dela, tako da je to jedan opus koji se danas nalazi svuda u Milanovcu kod prijatelja, drugova, rodbine, porodice, i uspeli smo da prikupimo jedan broj dela, pozamašan broj dela, i da ih ovde izložimo povodom 8 godina od njegovog upokojenja, eto, da ga se setimo i da kroz ovu priču jednostavno počnemo jedan ciklus izložbi koji bi trebalo da bude posvećen Milanovčanima i onima koji su živjeli u Milanovcu, koji više nisu među nama, a koji su odavno nas napustili, ostavili jedno izuzetno umetničko delo. To su ljudi koje treba zaista, koji se treba setiti i podsjetiti njihovog umetničkog dela na onaj način galerijski kako to već mi ovde u Kulturnom centru ovom izložbom i započinjemo. Pored toga što je radio kao ilustrator u redakciji stripa u dečjim novinama, ostavio je i svoj autorski pečat čuvene Crvone. Nešto na čemu je on radio lično kao njegov autorski pečat, dakle, sam je smislio Crvone. To su crvoliki ljudi, živa bića u raznim, najrazličitijim situacijama, i nažalost trebalo je ta edicija da izađe u izdanju dečjih novina, ali se dogodila ona nesrećna vremena da su i dečje novine prestale sa radom, i evo imamo samo danas u tragovima i ilustracijama izuzetne primjerke upravo tih njegovih Crvona. Izložba će biti otvorena do 23. februara.